Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telwimi lwesiswati. Nalomuhla sitethula sise Auckland Park SABC. Lishonile mbukeli asibuke nati ledhamba embili lomuhla. If we look at the surveys that have been done previously, are losing confidence in public institutions. Likomiti lePhalamende leliphenya kabanti ngemacala ebugebengu netinsolo tekungenelela kwetepolitiki emacaleni ebugebengu seliqalile kusebenta. Our security has confirmed that a majority of the camps have been cleared and there are no large groups remaining underground. Bavele enkantolo yamanje eBarberton basibozamazama labasolwa ngekwemba umcebo waphansi ngalokungemthetho emayini iSheba. You know, the one thing that we try to do with this squad is to reinforce the camaraderie, the cohesion of the team. Licembu lalabasikati lekhilikithi lilungiselela indzebe yemhlaba letawubanjelwa eSri Lanka naseNdiya. Likomiti lePhalamende leliphenya kabanti ngemacala ebugebengu netinsolo tekungenelela kwetepolitiki emacaleni ebugebengu seliqalile kusebenta. Loku kulandzela tinsolo letendiwe ngumkhuti wemaphoyisa esifundza KwaZulu-Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi. Lelikomiti lihlela kuphenya somabhizinisi loboshiwe Vusi Kate Matlala kanye nakatiso KT Mulife. IPhalamende ifuna ukuthola umnyombo noma ingcikitsi yaletinsolo tendiwa ngumkhwanazi. Into lecala leyendile kube kukhetsa kwasihlalo walelikomiti lelikhetsekile. Lilunga lePhalamende le-ANC Molapi Lehanyana ukhethwe njengasihlalo walelikomiti ngemva kokuthi umholi we-EFF Julius Malema aphikisane kuphakamiswa kwakhe. If we look at the surveys that have been done previously, are losing confidence in public institutions. Noma kunjalo kube khona kunganetiseko letinye tinhlanto tepolitiki ekutheni ANC ithathe letinzambo tekuba ngosihlalo. But how do we garner public trust here this morning when we have a chairperson that has been elected from the very party where most of these people are embroiled in? We are a chairperson now, yes. But the issue is that we have missed an opportunity here. It's a fact. It must be recorded as such. No problem. No one must defend anybody. So an impression must never be created that we have a problem with you. We have a problem with the ANC occupying that position. And I think our bona fide, in terms of how we're going to discharge our responsibilities in this work, must be measured and be assessed on the basis of our contributions, not on the basis of the political parties where we come from. Tinhlelo temsebenta lelikomiti tiyophotfulwa ngalesihlanu. Litsimba leluleka ngekwemitsetfo ePhalamende lifuna kuthatha statement kubofakazi kulamaviki lamathatfu latako. What General Mkhwanazi said, Chairperson, on the 6th of July 2025 is not evidence, Chairperson, in a technical sense. And of course, one would need a legal person to go around speaking to people who will be able to corroborate what Lieutenant General Mkhwanazi said. I was also equally very disturbed to hear that Mkhwanazi's revelations actually are not evidence. I think that was actually defeating the purpose of this session. Kube khona ke nelubito lekuthi kubitwe labo lababoshiwe labatsinzeka kulolu tsaba. Leli komiti kulinzele ukuthi liqale umsebenzi walo kuleli viki lelitako. Mvunankulu waKwaZulu-Natal Thaminduli unikete commissioner wemaphoyisa kulesifundza Jenene Nhlanhla Mkhwanazi titeshi tamaphoyisa letine tabomahamba nendlwana. Nduli uthi lokhu kuyingcenye yokutama kulwisana nebugebengu kulesifundza ikakhulu etindzaweni letsemaphandleni letibukana nebumatima ngenxa yetiteshi letsekuzeni. Nokubonga Mgwenya abambisene naSimphiwe Makhanya basihlanganisele nangu umbiko.
ukuthi leti teshi titawusita abantu labasemaphandleni ukuthi bakwati kuthola lusito ngesikhathi lesifanele. Ntuli uthi lesifundza sibukene netingcinamba letiningi letifaka nebugebengu ekhatsi, ngakho lesinyathelo sanamuhla sitawusita sidlale indzima lenkulu ekwehliseni linani lebugebengu, siphindze silethe kuthula nekukhululeka emimangweni. Labo mahamba nendlwane bakhiwe ngalokuphelele kutowendela ukuthi umsebenzi uchutshwe ngendlela lefanele. The KwaZulu-Natal Department of Community Safety and Liaison has invested over 6.8 million in this initiative, with each mobile unit valued at over 1.7 million. They will be deployed strategically to identify hotspots. Ntuli uthi nakathatha sihlalo sandvunankulu wenda sithembiso sekuthi utawuletha lushintsho ngekweseka umsebenzi wemaphoyisa. All is clear to take policing to where it is most needed. Uthi kulwisana nebugebengu kungumsebenzi wa wonke umuntu hayi wemaphoyisa kuphela. KwaZulu-Natal is serious about safety, committed to capacitating its law enforcement institutions, and determined to build communities where our people can live, work, and raise their families free from fear. Ntuli uthi wethemba ukuthi lesinyathelo sekulethwa kwalabo mahamba nendlwana sitawenda umehluko ekulwisaneni nebugebengu kulesifundza. Njengobe kuqale ngalesihlanu evikini leliphelile kuphuma nekuboshwa kwalabemba ligolide ngalokungemthetho eShiba Mine eBarberton, bavelile ke enkantolo itolo kwase kuthi nalamuhla kwachubeka kuvumbuka labanye kule mayini. Kuva ngetakamuva sikhulumisana nalokhulumela amaphoyisa eMpumalanga Brigadier Donald Mdluli. Asikwamukele etindzabeni telwimi leSwati Brigadier kulenzabami. Lishonele kuwe sesiribheka kanye nababukeli. Brigadier, ingabe sekuphume bangaki bozamazama kusukela ngalwesihlanu kanti tithinta kamuva? Kwanyalo sina sibalo sa 550 kusukela kuqale lo mkhankaso iOperation Vala Umgodi lapha emayini eBarberton. Ngolesihlanu ekuqaleni noma ephambilini sasho ukuthi ke kuna 494 kepha ke kanzi labanye ngobe besibabeke kuletinye tindzawo letihlukahlukene uma sebavela ekhodo sathola ukuthi ke hayi sibalo sisho kahle ukuthi inumber ithi 496 bese itolo kwavela 24 yalabantu labagubha umgodi ngalokungekho emthethweni. Bese namuhla kuqale kwaba 28 ekseni nyalo nje uma ngikhuluma nababukeli kungakapheli nje ma-hour lamabili kuvele labanye lababili kusho ukuthi namhla sibe na 30 yabo sibalo uma sesihlanganisa kufika kona ku 550. Brigadier, kulaba vele enkantolo kunalabo labakhululwe ngebheyili kuphindze kube nalaba sekhulukuthu, yini imbangela? Yebo ngobe bebavele kuma charges lamaningi labanye bebabukane nendzaba yoku trespassa kanye nekuba eMzansi banganawo emaphepha noma imvumo. Labanye bona bebavele emva kokuthi ke kutholakala ukuthi banema gold bearing material, so lesikhathi bavela labanye labayi 26 babeseke bakhululwa ngebail le bekwe ku 2000 rands. Labasolwa kumele bayovela futhi enkantolo ngomsombuluko, labanye batawuvela ngalwesibili. Labatawuvela ngomsombuluko ngilabanye akusibo labatholakale ne gold bearing material. Laba batholakale ne gold bearing material bona bayi 60 batawuvela ngolwesibili kuleli viki lelandzelako. Kepha lababoshwe itolo bona ke silenzele ukuthi kusasa ngolesithathu mhla ka 6 August bavele ekhodo emva kokuthi ke munye wabo atholakala nesibhamu kanye netinhlavu.
Brigadier, ngabe sinjani simo kule mayini kude kuphepha njengoba sibone labasekela lababoshiwe babhikisha enkantolo itolo. Sinjani simo lomuhla? Njengoba le mayini iyasebenza bebasebenza namuhla kepha balingani bethu laba banogaza bona bebachubeka nekusebenza ingakho itolo kuvele ngoba ioperation yethu lapha kule mayini sihocisile kancane noma siyimisile kodwa ioperation vala umgodi yona isachubeka bona balingani bethu banogaza bayachubeka baya hlola ukuthi ke ngabe kungaba nabantu labaphumako ingakho namuhla na itolo uvele laba sebaboshiwe kwanyalo lomunye ulimele kulaba boshwe namuhla noma ngingasho ukuthi babili babo munye wabo ulimele kakhulu uthathwe iambulance naye ke utawulashwa nalo munye lo limele kancane. Brigadier sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga. NguDonald Mdluli lokhulumela emaphoyisa esifundza seMpumalanga. Sekusele kancane ukuthi kucinywa kwagesi ngenhloso yekumonga kube yindvo yakudzala eNingizimu Afrika. Loku kuya ngendvuna yetagesi netemandla Dr. Kgosientsho Ramokgopa. Ramokgopa umemetele ukuthi soyasebenta unit 4 lo sestation lesiphehla gesi Medupi. Lendvuna beyivakashele titeshi lesiphehla gesi Medupi nematimba elephalale eLimpopo. I think what the recovery of Unit 4 after 4 years of having suffered catastrophic failure and taking out the 800 megawatts, it's an engineering feat in that the team has been able to bring the unit back to generation much earlier than anticipated, led by two young black exceptionally talented women, the team of multidisciplinary engineers from the various fields across the spectrum. So the Medupi now, as you might know, that is our biggest generator together with Kusile, 4,800 megawatts, two of our youngest power stations, that is Kusile and Medupi. Kletinye nasibuya etitolo. Hulumende wesifundza seMpumalanga uvule esikolwa lesitawuhlalisa abafunzi eMkhondo. Asikwemukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba nawusanza kungena tisekhona hlala nathi. Hulumende wesifundza seMpumalanga uvule sikolwa lesitawuhlalisa abafunzi eMkhondo. Lesi sikolwa sesithupha lesihlalisa abafunzi lesakhiwe ngenhloso yekulwisana netingcinamba letibukana nebafunzi nabothishela kazi bangetulu kwa 400 bafunzi bemabanga laphansi lababhaliswe kulesikolwa labafaka ekhathi basengulisa. Tikolwa tasemaphandleni nasemaplazini tiba sekudzeni nobe tingabi sesimeni lesikahle. Hulumende ke wancuma kwakha sikolwa lekutawuhlalwa kuso kucedza nya ngetikolwa letincane tasemaplazini. Lesikolwa sisezingeni lelisetulu kanti sitawugcila kakhulu kusayensi netebuchwephesha. Isikhathi esiningi bekumele sibhadarele izinto zesikole like kube ngathi yithi esisebenza apha esikoleni kwesinye isikhathi sidle late nasesikoleni siphume early singafundi lutho. Bangu 425 bafunzi labasuka etikolweni letilishumi letavalwa. Ngithanda ukubonga kakhulu kuloko akwenza esenzelwe wona uhulumeni iPremier kuningi esikutholayo ingane bekade zingakutholi kwezinye izikole. Lesikolwa sibita imali lengetulu kwa 600 million wemarandi. Kanzi ke silindzeleke ukuthi sibhalise bafunzi labatawufundza emabanga laphakeme kulomnyaka lotako. Mvunankulu Mandla Ndlovu uncuse bafunzi ukuthi basebente ngekutimisela. Some farm schools in the main farm schools I assist one teacher ufundisa for more than 6 hours every day. You'll get tired. So siyajabula la ukuthi ma teacher yethu ba ready fundisa abantwana bethu. Lesikolwa sisebenzisa emandla emvelo kanzi sinelithemba ukuthi madvute sitawusebenzisa tebuchwephesha kufundzisa nekubhala luhlolo. Sikubutile mbukeli ukuthi ubukhanza bunjani buholi nobeke kuphatha kwemuntu lomsikati nakanikwe sikhundla lesisetulu uphendvule kanje.
ubuholi babantu bangomama abukho bad. Sibonile ukuthi le Madonsela engumkhuseli woluntu waqhuba kakuhle kakhulu yarhalela uba singanaye nomongameli wasetyhini apha eMzantsi Afrika. Mina ngibona bubuhle kakhulu ke ubuholi bomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ngakhola nje ngendlela eqotho. Inkinga yabantu besifazane ibona abangazethembi self. Ukuholwa umuntu wesifazane noma athola isikhundla sisetulu ngikubona ukuthi kungathi kuhle kakhulu ngoba uyakhona kuhlonipha umuntu lomsikati aphinze ahloniphe nomuntu lomduna. Kona noma ngekho omkhulu umehluko kodwa mina eqinisweni mina nje self ngiprefer ukuphatha umuntu wesilisa abantu besifazane basiqinisa isandla. Abantu besifazane eyabakhona ukulalela mangabe uzama ubachazela. Hayi banganikwa nabesifazane baliphathizwa hayi amadoda ahlulekile. Izwe lehle kakhulu ezingene belikulo. Kwangena nje ubugebengu, kwangena nje corruption. Ukuhola akunabulili ingakho nje mina ngithembele kakhulu ukubona abantu besifazane ukuthi uma benikiwe ithuba lokuhola noma izikhundla baphatha ngendlela efanele. Lona ngombono wembukeli iSABC e3rd first wakudiphendulela ngawo. Linani la phetilomu litakwehla nga-28 cents ilitha kudodo mbili tinhlobo ta phetilomu kule nyanga. Litiko letemcebo waphansi nemafutha etimoto lithi loku kulandzela kwehla kwawoyela longakahlutwa nemandla elirandi uma licathaniswa nelidola. Bosolwati kutetimakethe bathi woyela longakahlutwa utawuchubeka nekwehla ngenxa yesinqumo se-OPEC Plus sekwenyusa woyela nga-548,000 barrels ngelanga kule nyanga. Abashayeli betimoto bangalindzela kwehla kwemafutha yetimoto kusukela lomuhle emkhatsini walamabili. Ngekusho kwelitiko letemcebo waphansi nemafutha etimoto, phethiloli we-93 ne-95 utakwehla nga-28 cents lilitha. The point I'm making is that if you think the economy is not going to grow, but at the same time you start having more supply, then unfortunately we will have an oversupply of oil in the market, and now it means that oil prices just have to go down, not forgetting those sanctions, you know. Nanobe kunjalo idizini na paraffin kutakwenyuka ngolwesithathu. The following fuel prices will be effective on Wednesday, the 6th of August 2025. Both grades of petrol will decrease by 28 cents a litre. Diesel will increase by 63 and 65 cents a litre. Illuminating paraffin at retail level will increase by 43 cents a litre. And LP gas will decrease by 69 cents per kilogram and by 78 cents per kilogram in the Western Cape. Leli tiko lithi imbangela yalokwehla kwawoyela longakahlutwa ngulesinqumo se-OPEC sekwenyusa umkhicito nekungadindi lokubangwe kuthengiselana eMelika. Lokutawuholela ekutheni kuthikameteke kukhula kwemnotfo wemhlaba nesidzingo lesisetulu sawoyela longakahlutwa. Nasivakashela etimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo njengobe bathanzi becricket bakuleli basabungata kuphumelela kwama-Proteas indzebe yemhlaba nemqhudelwano we-Legend Championship. Licembu labasikati lakuleli lama-Proteas lilungiselela indzebe yemhlaba. Lendzebe itawudlalelwa kule Sri Lanka neLendiya kanti itawuqala mhla tingemashumi ngenyoni. Emqhudelwaneni leyengcile ama-Proteas alabasikati afinyelele kuma-semifinal nga-2017 nanga-2022. Leli qembu lifuna kudlala kahle kule ndzebe yemhlaba letawudlala lo nyaka kanti seliqalile kutilungiselela. I think, you know, the one thing that we try to do with this squad is to reinforce the camaraderie, the cohesion of the team, and that's going really well. And also in terms of how they've responded to my methods.
Simo selitulu kulamavela atawubamba lendlebe yemhlaba siyinkinga kanti umqeqeshi Mandla Mashimbi uthi leli qembu lakhe likulungele njengoba bakhonele kuvakashela leSri Lanka neWest Indies. It was just to get them kind of like accustomed to what's come, and that was part of the preparation. Kudlala kahle kuma-Proteas labatvuna emqhudelwaneni wendlebe yemhlaba ne-Legends Championship kuququdele iqembu labasikati kuSteven Nshisakalo yekudlala kahle. Moment South Africa seems to be winning everything that's on offer, but you know, the one thing that we can control is how we prep. Lakuleli tawuthona lituni lengilane eBangalum emidlalweni yokuvula lomqhudelwano mhla 13 kanti utawuphothula mhla 2 ngeLweti. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile sibu. Alishone Mlingani sivuseleke nakuloko lithimba lakho sivuseleke nakumbukele khona ke ekhaya siliphethe naloko litsaba lelithinza komshana amaphoyisa kusuke sifunda saKwaZulu Natal Jene nenhlanhla mkhwanazi njengoba bekaza nemhlangano nemkhandlu wedifunza eParliament lewe-NCOP sidawubaka bani leyo mhlangano ngetulo kwaloko litiko letekulima kulesifunda seMpumalanga Rebecca Nelithimba libita yena ke umlaleli ekhaya nembukele ukuthi ke labo labaneshisakalo yokufuya beteke embili kunaleke litiko kuteke batoba ke incena ke umklamo ukuthi ke asibuyeleni khona ke emasimeni 627 kumsakato lokwala FM ehlelweni lediphuma embiteni nzamba malehle Mlingane lisimba lakhe eGoli. Tikucela lapha ke talomuhla asiphinze sihlangane ngalwesine bakhona abalingani bethu besindebele kusasa kanti letlandzela leti tikhona ngensimbi yesikhombisa kuyo lenkundla telwimi lesixhosa ungakhohlwa sikhona Simo Selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo busuku lobuhle mbukeli. Ngetela shwala ngenaso Simo Selitulu kanjalo ngetela shwala ngenaso Tinza Batala sibonga kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusehla namuhla akhombiswa amahle kakhulu ke mathuba emvula mawehlela ke eNtshonalanga Kapa ngolo lomuhle njengoba lapha kuyekela 60% kakhulu esifundzeni la Eastern Cape ahleli ku 30% mabuka ke la sifunza iNorth West kanti ke ukhona lo msingo moya lobanzako njengoba likhombisa ke la ukubalela mabuka ke la impuma yelive ngolo lomuhle kanti ke kusasa lichubeke njalo nengibonye ngemafi kakhulu kati eNtshonalanga Kapa kanti ke asesekhola la mathuba emvula mawunyukela ke la isifunza Eastern Cape kuphukule kwaZulu Natal alapha kuyekela 60% ahleli ku 30% etfundzeni ngolo lomuhle lethi sela Mpumalanga kanti ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke ukugubha amagagazi lwandle kakhulu kade mabuka ke la eNtshonalanga Kapa njengoba likhombisa ke la ukubalela mabuka ke khasi nelive kanti ke naselangeni kusasa sesekhona lesixwayiso njengoba likhombisa ke la kuduma kakhulu mabuka ke la enkabini nelive ngolo lomuhle masibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade langeni la kusasa masibuka ke la sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria ku Johannesburg likhombisa ke kuphola ngayi ku 22 kepha ke kuyabanze eVernaghen ngaye ke la 3 ukhuphukele ku Carletonville nga 2 kanti ke sifunza impumalanga indzawo lefana nabo Musina kuyashisa ngaye ke la 31 kwalo mhla kepha ke kuyabanze eThabazimbi ekseni ngaye ke la 1 kepha ke likhombisa la kuphola ngesikhathi Ntsambama ngalo lomuhle sifunza impumalanga indzawo lefana ke la nabo Standerton kuyabanza ke ekseni kepha ke lipholile nga 20 mabuka ke Mpombela hlelo ku 25 26 indzawo lefana nabo Sikhukhuza kanti ke esekunda naseCarolina lihleli lapha ku 21 kupholile kuleto indzawo letiwe kanti ke KwaZulu Natal eMnambithi mabuka indzawo lefana nabo Vryhead lapha ku 18 uLundi 19 likhombisa ke kuphola mabuka bo Port Shepstone eKokstad kuyabanza ekseni kanjalo naseNtsambama kanti ke sifunza Eastern Cape indzawo lefana nabo Grafi mabuka lapha kuboNciba likhombisa ke kubanza ekseni lipholile ke Ntsambama kubona uJoli ngaye ke la 10 mabuka ku nobeke East London emakhanda nakubo Gcebeka lapha kuye ke la 15 kwalo muhle kanti ke Western Cape indzawo lefana nabo Vredendal likhombisa ke lapha ekuphola ngolo lomuhle kanti ke mabukwenza lethfana nabo Beaufort West lapha ku 13 ke ubekubanza ke ekseni ikakhulu kade eKapa njengoba lihleli lapha kuye ke la 14 endzawini yasemini kanti ke iNorthern Cape indzawo lethfana nabo Springbok lihleli lapha ku 11 wehlele kubo Calvina kuyabanza nabo Sutherland ngaye ke la -2 kanti ke iDR lihleli lapha kuye ke la 6 khuphukile ke lapha kubo Kimberley ngolo lomuhle kanti ke la sifunza iNorthern Cape indzawo lethfana ke la nabo Bothaville ikakhulu kade ukhuphukile kubo Sasolburg kubo Kroonstad bo Welcome lapha kuye ke la 7 kuyabanza ke leto indzawo leto ke ikakhulu kade nangaleke la Fixburg kanti ke sifunza iNorth West ngolo lomuhle mabuka ke la indzawo lethfana ke la nabo Mahikeng lihleli lapha kuye ke la 15 kanti ke mabuka ngale kubo Rustenburg lapha kuye ke la F20 wehlele ku Potchefstroom nabo Klerksdorp kuyabanza ke leto indzawo loteke ngolo lomuhle angisho ngesikungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle